Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karamah Ulama. Jangan lupa bantu subscribe-nya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abuya Uci Turtusi lahir Senin 12/10/1964, sedangkan wafat hari Selasa tanggal 6 bulan April 2021. Silsilah Abuya Uci Turtusi yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah silsilah Abah Uci Turtusi 34. Kiai Haji Uci Turtusi Cilongok Pasar Kemis 33. Kiai Haji Dimyati 32. Kiai Haji Romli 31. Kiai Ahmad Khairun 30. Raden Cimang 29. Raden Data Saen 28. Tumanggung Kamil Wulung Cilik 27. Pangeran Surya Bajra Pangeran Surya Ningrat 26. Pangeran Yuda Negara 25. Sultan Mauna Hasanuddin Banten 24. Raden Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon 23. Abdullah Raja Cempa Aceh 22. Ali Nur Alam Siam 21. Jamaluddin Hussein 20. Ahmad Jalaluddin 19. Abdullah 18. Abdul Malik 17. Alwi Amil Faqih 16. Muhammad Sohib Marbat 15. Ali Khola Gosam 14. Alwi 13. Muhammad 12. Alwi Alawiyid 11. Ubaidillah 10. Ahmad Muhajir 9. Isa Arumi 8. Muhammad Anakwe 7. Ali Uraidi 6. Jafar Sodik 5. Muhammad Al-Baghair 4. Ali Jainal Abidin 3. Sayyidina Husain 2. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah. Dan yang satu atau yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.